Kumbasa pungut kisam la puli kelas 12 science na ki school bat college prepare ka tha nyong ston. Manta ka sngi kila yo jing mentoy halor. Kumno bikin nang ban penkre examen JEE but NEET. Hadien mikila yo jing hikai na State Council of Science, Technology and Environment SCSTE Meghalaya. Ya kata ke jing a jing hikai la yo ban penlong po Vanis Hall, St. Peter's Pendengrai. Hagaba Dr. Varun Murthai, Rebel India Foundation Bangalore. Ubade nonglam khmat ketika projek ulawan ban ajing hikai ki khna harangkat ka jing dan langru kino hikai uba remi pengrop State Council of Science, Technology and Environment bat kiwei ketika projek ka blatip rukom ka Meghalaya Star 30 bar ka jing thmu jung ketika projek kalong ba lengba ki program ajing hikai keleng gejela on jet kumbalai phungut ki samla pule ki bakan saitam na kamanta ke JEE bat live phungut na kamanta ke NEET. Jadi Pak Remi pingrop naka office jangka State Council of Science, Technology and Environment. Office jangi kita napo Shillong. Bat ke beri bepet nam taka science. Kamtam nam taki khna bangi kinti khna aga jing tip jasong ka science. Bat technology kita ke program bangi le naka mata kipat nosus nong jangi kamtam e kita nang ngandong. Bat mata sing kita ke program bangi pelong nak banta kene ka anyoy ka Meghalaya Star 30 program. Ketika program, ketika orientation program, nak kita kena kepada sudah kelas 12 jangka science, kita jumpa menpulih syahmat, banyak syahmat yang pulih jadi hakam tam banyak ikan lain, medical line, baru ikan engineering. Ketika program sini ketika hakam tam ban orient iki kena menpelkeh lagi nak awalta ke NEET exam, bat ke JEE. Go. Hakani ke program pengewan orientation, Kinduan pun kena kiban register. Then mereka jengtumu nak kalian office jungi nama kadeka first phase bangila kadeka program yang sejak live pengwat kena nak kamanta ka NEET ban live pengwat nak kamanta ka JEE live pengwat kembut naboro ke jela Meghalaya tentu kasih garo bajantia. Keteng jonga di nabi ban crowd dingkai. Ta nak ni ka program bangi yok menta ka long ka ba biang ba namar ka menjuyo sin patengnya kani ka program shani sha tanjungi but nakani ka program ila tip menta ba kumlo kani ka jing preparation ya ka ni ka NEET ani ka JEE kalong ka ba kala long tan ka ba e la danginang ka buit ban prepare ki but kumjo kalong tu kaba IMC mengi kaba ngin chlur banyale ekineki entrance exams nakane ka program ro ila snow IMC bangila kam chlur ban tur banyale ekineki exams shibun kijing ila ban kendo ndai tingba kanik program ni lala ban tur ban yale ikine kamtam shine shay tanjungi shine ki nongtundang shine but ni snow pun sha bang la yo ikine ko program next program yo shibun jabantai ko maniki kelas 12 kalau ada pas kelas 12 dan kamban bedangi ko ban SK medical line dan kamban ban ya yang bagi entrance exam kan di dan ka JEE kunta din bagi next program yo shibun jabantai ko bangin face kini ki lakum challenges mo haka JEE ko jongi da din bagi Dr. Varun il aji hikai ni kun bangin ya din bagi dan kam ya coaching ki motivation ki guidance ki assessment bakam tatar untuk menjurung yo biji hikai ba ki kong ki kena mengidam ki bad habit sabani while studying ngidam ki bad habit kita ki dewan pendu ekti ya kita ki baru kita pedangi kre kan mengideban pledging buat badu ni dewan perlu ya ka kamera coaching pun ka examination hall ni ro shibun bijing to ikuna bangin basic ni challenge because
KJM cuma berbima malah terbagi yang poi sejauh kating cuma poi ikut pe kijing kalah KJM kijing tentang haban pe sesuatu challenge tentang kena program yang siapa cuma terkini bangan decision tentang itu via jengim dan apa yang kena exam itu sebelum exam bakam top lah maka kami dan bahkan program dia siapa cuma terbanyak dia siapa itu baru dari ayat ini kita cerita dan kita